menyambungkan. Seterusnya untuk membacakan dari pertama oleh Syarifah. Walaupun putus-putus, yang namun tetap sampai. Terus. Iya. Terus. Tarik nafas. Coba diulang sekali lagi ya, mau disimak di ilah itu. Wa ma zadahum illa Terus
disimak. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Minal mu'minina rijalun rijalun. Coba sama-sama bertiga. 1, 2, 3. Terus faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Coba, Syarifah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Iya. Coba yang di tengah siapa namanya? Apa? Hah? Coba. Faminhum man qada. Ulang. Suaranya jangan rendah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Yantazir dengan yantazir itu salah ya. Coba diulang sekali lagi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Iya, hampir bisa ya. Maka di tunggu ya apa kan? Telepon nilai di. Halo. Dari 3 ada ya. Coba jelas sekali. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. فمنهم